ekhaya nabentazana babasile baphika iphuthu mina ngazi next ngazi mina nokwazi nokuthi basha bala angibazi lo ino wena musi bathi uhlala uvalela abantazana abantwana abancane bagcola la wena awa mina lo angimazi phela sithoma ukuyazi nje lo angimazi mina ngazi lo lana lo ngiyakwazi umoto ukhona yena nesije kahle lo okhiku yes angizwa ngithini lo mina ngiyamazi isifuthe awusizwa hayi lo lekhabezi nabo umtswaki umtswaka sibazi thina Yeah. kusitshela ukuthi Kabezi laba ngani bayiminyaka babo. engaka abantazana lapho hayi bangazi ukuthi baneminyaka khona ngake wena mina age am na 22 years this year yamazi umpalo wona ngayo mobilo yeah hayi angimazi mina umazi njani hayi wenza nuntswaki yabona enakhona la ngaba thula bebali wena bathi kupamchina yabona bathi bashibona bo bezile bazokubukela ibhola mara uthina abantazinyani basuke emakhaya bazokuvulela bathi bafuna wena uhlali la number 1 bathi basho abana nokuletha abantazana la mina ngilethi baby mama nafanele ngilala ibaby mama ngibazala so laba bathi bangibawa ngisho bathi innocent sasiwa kwamshana semini bathi ngabathi ngilutshwala kwaba right angu relaxiwe kushengela mama yena utshwala wena asho mina ngibazi ukuthi like batha minutes uyabona alright sharp after that hour bathi basho bona ngababuza yena ngathi mina nokuhamba ngani yabona wathi ejam ikhona ube thina sifonile ngathi ora unaflow yabona bangivimba kuba bathi innocent thina sinamalala siyakubawa yabona sibawuhlala sikhini if ekhona malala khona sibawuhlala sikhini siyakurabhela yabona ngathi alright sharp anginaflow lo azange akhambe nami lo wakhamba nenye out yabona elapha akunamuntu ongasuka angene emzini aphule angakatholi access from la ibhatala ivelile ngiyamosheka iphile emoshikile sivala so lena leti tsenethi kakwala ngifisa la itirela thina sifuna ukukhalima wena indaba yakho because of uletha abantwana abancane la because sithola indaba ukuthi abantwana abancane laba bachaza ukuthi begcwele abantazana more than 10 nini bebathethini ngonyana the last time letla mo yes nakho sebezokuthatha umama yeah bacoshe ngumfowethu lo bezenjani angitsho ukuthi babacoshe bezenjani that time lo khathi nabazoza kwamchina lo watimela lo watimela and then bese kwaba isunday bakhamba yabona monday mina nsimberegweni lapho le kwamchina kuvela umdala kaNtswaki no mama yakhe nabanye yabona bezila beza le kimi le bathi phela sifuna abantwana abasho bakhambe 6 days yabona ngathi mina nakhuluma iqiniso abantwana bafike la eGamara Firi mina like ubabona kwabo bafike la eGamara Firi Friday ne ngababuya kuthi ngababona Saturday yokho ngilokho mina ngizobatha ukuthi bashobona abana malala beze la asikhulume ngisafuna ukuthola indaba eziningi abantwana laba babuyela kanjani emuva and then indaba yakho kuletha abantwana la kusiko wakho la ukhumbula ngisho wagogwa sitho so wena uhlala emaphotla nje sekungena ziphumela la kwagogo ukuthi ngena gogo ziphekele angisho bebapheka iphuthu bakutshela ukuthi balambile angisho uhlangane nabo kwesithuko nini namhlanje alahlakana lena lokhona hlakana lena ning moile ngora tol botshoro la bela mmotsela re ke khalele mo unini le mmone ning yena last year mara moselo na statement sa nasona olo nya gore ke re ke dala ntshwela le nela back le ko gore le itshela re apa ke le ba le ntshwele bolelang nka isala ka le kwesha gore le itshela re le hlakane le yena today and then I'm phone la kopana le akere ora gore go ntse le boela le tswa ga botšhomi ya ga le fihla ga botšhomi ya ga a re ba re le memele a se tšwelele la emana kwetelle a ba tšwella tšhomi ya gage a re wa tšo gore direla plan and then yena na pila tšwella fihla re a sa ngane tšwella okay it's fine ke mo tsene last year ke so mfo abantu beze ba buyela njani mo bona la bethu ola bethu bezinjani la bezenjani sitsho wabeza nako kuthoma la beza ngisho ukuthi basho bona bezine Uber
i-Uber abantu basho bona i-Uber ba-transport ngoba bavumela balala ngisho Aye, phela abangifonela abantwana bengeke bavume bangene bavule umnyango bangene balale mina like azange bangifonele azange bangifonele vele mina ngathatha ifoni mina azange ngithole nge-miss call mina ukuthi basho wena bangifonele kosukhalini wena isitayile sakho lesi kosukhalini very serious bayazi ekheni emapotla ukuthi wenza zona lezi lakwagogo bazi lapho ukuthi babacosha kadini ngabagcina lokho umbhalelo kwaRhulwakhe umfowabo last December bacosha abantu ngoNovember bacosha abantu la so asingalungisa lesikhiya ngibo laba Oh kahle kahle akezo. mina yabona mina vele in my set ngoba physical ngithi abontswaki laba ebezako wena sho lokhu noza kutimela then bese abomfowethu awu beza babathula la ekhaya Yazi bafusesa utheni. Lalela yazi umntwana lo utheni nasikhuluma naye. lo Yeah. Uthize nabathoma ukuza la. Nomunye walala ngikamereni lakhe. Ubaby mama uyazi into leyo ukuthi wena uzana abantazana ekhethe umkhulu wakho uzokulala nabo. bamfonela ngisho bamtshela ngisho Watshelwa ngubani? siwatshela umngane wakhe yabona wathi phela ntombi phela sibona umntu wakho ulapha kwamtshana unabentazana lapha yabona sibona abayi-2 uyabona so angazi ukuthi kwenzakalani Yemfo. Mina ngizotshela iqiniso mfo, mara uyazi ukuthi uzobotshwa ngento yezayo. ngazi mina ukuthi bengiyaculisa Like in general uyayazi into le. ngazi mina Because kukuthoma letha amamayi nanga. Usenzeni sibiza amaphoyisa adile ngayo. nokuthi Sibiza amaphoyisa aqhubeke necase yakhe nasihambe. hawu ngiyaculisa ake ngisaphila mina Uyazi statutory rape. ngiyazi mina ukuthi Ucabanga ukuthi akusiyo yenza le. ngiyaculisa mina Hawu uxolisa kimi. Mina musamsimthetho. Because ekugcineni uyabona ngiyazi ngizama umsizo. But ikinga uyabona isuka kanala ngizothatha advantage. Yena kokuthoma uvumile. Bafo bomfase ekuthomeni mhloka ngimuphi? akekho Walala wena. ayiqiniso ngintshela yona Ikamera le iyacima yazi mara. nokuthi Ikamera le iyacinywa. ngiyazi Ikhamba igezi njengoba la ingekho. iye So ungasiphutshela ukuthi ikamera le icime. Bowufase muphi mhloko? yabona alright Ngumuphi obomfase mhloko? akekho la mina Ngubani? akekho ngibathi ngibani untswaki Awunasho nokuthi bofase ubani? sikuntswaki mina lokho nje basho kuntswaki mina Unangaki? wangitshela njalo Unangaki? yabona yena uthi basho yena kimi una 19 yabona ngathi alright sharp anginaflow Wambuza nini? dede ngihlangana naye nje yabona so nje mina like bangirara mina ngisilele emaphotha ngirelaxile mina ngazi next nokuthi bala angazi next vele mina ngifuna ngifundela njengitshela ngisisana abafuna bathi phela innocent bashulenge nabentazana bathu bathoma bathi basho labo basho kunomlilo abantu basho baphekile ngithi hawo njani mina ngila yabona bathi basho lo into izomprotecta yini bagcine lasiyanga and then akana relationship between bona bethu ngiyo into ezosenza ukuthi simnikeze warning then-ke in other words khe ngizomfowabo lo ukuthi uthini because of if into le yaqhubeka yenza somfana umntwana asizela basitshele ngabantwana yena into nje izokulamulela ukuthi wena nigcinene nabantwana laba batsho last year ningabonanga since this year mara-ke sifuna ukuza umfowenu ukuthi uthini because of nakasesitshela ukuthi udiniwe ngakho utsho kukhulu ngakho and my significance is a last warning you understand uphi umfolo mfo awutsho awulovutha ngale ngimuphi-ke before siyakuthi mhlawumbe kunomunye wabasa ngalo ukhona omunye Kunomunye basawo. uyaphakama nanifela bengale mlilo ngaka benganamlilo la nakho somkhulu Ni two sola. asimnikeze wena siyakubona ngicela ukuthi ukhulume naye angithola because ekugcineni nasibuya ngawo mfana mdina ngeze mnandi angithola siyakuwona nje uthi into le ungayenzi zokugcina usejele angithola abantu lama mayina lo bathi ubalekile ekhabo lo uma makhakamazi nje ukuthi ukuphi bashulise nesikolo nje angizwa yeah so ekugcineni this is a last warning
if anything happens that ukuthi kunama-minor afikelela cabanga umakhelwane bazokukhuluma bazokutsho ukuthi hayi naso-ke inkinga esihlangabezana nayo because nababona abantu azinyana abancanyazana labajikajika ngapha iinranga zabo banabantwana la ema-next door bazozitshela ukuthi into leyo abayenza kwempilo right yangithola bese bathola i-influence bathoma ukuchomana nabo. This is not a life nina nisesebancane koseni esikolweni le mpilo nifuna ukuyiphila leyo kuloku bhizi wena mama go gabereki o try go direla gore lebe le bophelo tisaeta go nyaka motshegiša ka batho unomama kanti yo mama kukhona uhlangana abazali phela lo namanga umama akhe umuntu ozizamela kwakabereki ngiyatsho sisho bamtshela uchaba so jalo bolela magoro mama ha tlhokometse yo bolela mama ha aphila Pena ngabro mambayazi man. ngicabanga sibatho ngikuphi la bathi zibathi mokho enroli sibabone kusasa lapho sobona la bathi bayakhona because njengesifona bakuphekelela ematerken or kuphi sibaphekelela kusasa into sizoyenza nje sobayisa lapho emkhonweni bathi khabani bantu sizokubasho Ya umzi loyo wanda ya. ya siye lapho sokuqinisekisa ukuthi vele bantwana balabahlobana then sibone Mara mfowethu yakhona ukubona ukuthi wenza amasiko. jale if no ria ka no bara abaletse le re direng ka nne wow kwa ba ra lena fem mkhono no ke ga gešo swa gešo mara o itse gore ke ngwana geno wena o tletse maka Kana wena uthini ukuthi kuhle? why o re go mkhono no ona batho Mara